recording cyangwa recordings. Ibihe byiza kuri wowe tubana kuri Kigali Sport munsi kundi amashusho aza kurikira ndi by'umwariko muri umupira wo ku mugabane burayi update after update. Mwese bifurize kugubwa neza. Cyari Fredizo iracyari Kigali Sport. Nshimire wowe subscribe tubana mu buryo buhoraho nawe utarabikora duso kugira ngo byinshi tugaruko bitazajya bigucika. So aka kanya ngarukanye iki nkonkobotsi Londres manukanye amakuru menshi cyane witego byanya by'umwariko agaruka ku musore w'umuhanga cyane Bruno Guimaraes umunya Brazil utegerejwe i Londres mu ikipe ya Arsenal. Currently aka kanya sasa amakuru ahari kuri uyu musore na yahe. Arsenal imeze bite, Newcastle imeze bite, ku ruhande rwa Bruno Guimaraes bo amakuru ahari aravuga iki. So ubwo ibyo nibyo yongeye kuba nkwirukankanamo binajyana n'izindi updates ziri bugende zizamuka zinsangana n'iyi nkuru. Newcastle United rero kuntu bimeze imaze iminsi ikora pre-season bamaze kuyitangira ko nko mubiza bamwe mu bakinnyi bagiye bakina imikino y'igikombe cy'isi bakagera mu mikino ya knockout stages by'umwihariko bikagenda byegera imbere bagiye bahabwa ibyumweru byibura bitari munsi ya bitatu byo kuba baruhuka. Rero bamwe muri bo nibwo vacancy bari kuzisoza. So kuri Bruno Guimaraes nawe byitezwe ko soon bidatinze ari buze kujoininga abagenzi be mu myitozo agasoza ako vacancy gato bari bamuhaye, yewe akaza no kuhahurira n'umutoza mu cy'ikipe ya Newcastle United w'umudage witwa Matthias Jaisli waje gusimbura AD ho nawe wamaze kubatandukana n'ikipe ya Newcastle United. Ariko rero aha hakaba haje kuzamo agashya kuri uyu munya Brazil Bruno Guimaraes. Byari byiteze ko ku munsi wo ku cyumweru ubwo turi buze kuba dusoza iki cyumweru ari bwo ari kuba joining abagenzi be aho bari gukorera camp, ariko yamaze kubasaba anamenyesha ko iyo tariki cyangwa so umunsi ugomba guhindurwa ubundi akazaba joininga nyuma cyangwa se bikazanga. Ibyo ngibyo bimeze bite? Uyu mutipe muri sama iyi turimo nibwo yohereje ubusabe bwe mu ikipe ya Newcastle United abasaba ko afite icyifuzo cyuko umunsi bari baramusabye ko yazaba joiningiraho wakongerwa, cyane ko hari amakuru menshi amarticle menshi amaze iminsi azamuka agaruka kuri mu mediateur yuko hari icyifuzo cyuko ari kwifuzwa n'ikipe ya Arsenal. Ariko we ku rundi ruhande rwe akaba yarabwiye Newcastle United by'umwihariko ikiganiro yagiranye n'umutoza AD ho amwemera ko atazigera abatesha umutwe abandagaza nkuko Alexander Isaac yabikoze asaba ikipe ko yamurekura. We yemera Newcastle United ko mu gihe AD ho azaba gihari we bazicara bakaganira babona Arsenal ibaza nibyo bamugomba nk'umukinnyi mwiza Newcastle United ikabishima nta kabuza azagenda. Ariko nabwo nibyanga nta kibazo azagwa mu ikipe ya Newcastle United. Ariko Newcastle United nyuma yo gukora impinduka AD ho akamenyesha yuko step in the down nk'umutoza byatumye umusore nawe kuba mwegereye bivugwa ko habayeho guhinduka kw'ibitekerezo. Ari na mpamvu rero nkuko yagombaga kuzamukaga joining abagenzi be by'umwihariko muri uyu munsi wo kuwa gatanu yari kubasanga mu kaji kitwa Manga ko muri Espagne aho bamaze iminsi bakorera pre-season, nibwo yari kubasanga ariko yamaze kumenyesha yuko bitari buze kuza gukunda atari buze kuba joininga. Bikavuga ko rero ari kugura igihe kugira ngo arebe ko iyo transfer yacamo ikihutishwa bigahita birangira atiri wasubira muri Newcastle United, uretse ko nanone ku rundi ruhande abashyize impamvu yo kuvangara cyafite umunaniro w'igikombe cy'isi World Cup Fitness Program ye itaramera neza cyane abasaba ko bamwongera indi minsi yo kuruhuka. Ariko mu basesenguzi bakavuga ko icyo ngicyo yagikoresheje nk'impamvu nyine yo korosa mu kugira ngo deal ya Arsenal yihutishwe bare ko yacamo. So Sporting Director equipe ya Newcastle United yitwa Ross Wilson nawe yamaze kuba yerekeza muri La Manga aho yagombaga ubundi kuhahurira na Bruno Guimaraes. Akaba ariho handi ikipe ya Newcastle United igiye gukomereza imyitozo banategereje umutoza wabo mushya uri buze gusimbura AD ho ugomba kubajeninga nawe mu mpera z'iki cyumweru kugira ngo ahite akomerezaho camp. Mbibutsa ko nyine pre-season zaratangiye na AD ho atsinzwe imikino yaramaze gukina imikino 3 ya pre-season, umwe uheruka arawukubitwa ahita na stepping down aravuga ati wapi ndabona bitari buze kuza gukunda kunkomeza n'ikipe nubwo itaraba official batarabitangaza ndavuga mu buryo bwa equipe ariko amakuru aba insiders bamaze kuyakandagira bakaba bamaze gustepping down. Rero umugabo akaba ari buze guhita akomerezaho mu mpera z'iki cyumweru. Mu magambo ya AD ho impamvu mugarutseho stepping down nk'umutoza w'ikipe ya Newcastle United, abanyamakuru bamubajije kuri Bruno Guimaraes ese uramubona nk'umukinnyi w'ubugume muri Newcastle United cyangwa ari buze kuza gusohoka. Mu mvugo ye humvikanyemo ikintu cy'uko uyu mukinnyi nyamara kuguma muri Newcastle United biri buze kuza kugorana, aho AD ho magambo yavuze ati
mu magambo yanjye nge nivuganiye na Bruno Guimaraes inshuro zirenze imwe ku cyerekeranye no kuma silence yo kuvuga ngo azaguma ahangaha ati ntago mbizi ko wenda nabahereza igisubizo aka kanya kuko ntago ngewe ari ngiye ufite izo nshingano zo gupushinga hadi ku mukinyi ati nge nawe tuganira ibyacu ariko nkuko nagiye mbigarukaho benshi cyane mu ikipe ya Newcastle United dukeneye abakinnyi bari committed bafite umutima wo gukorera ekipe kandi Bruno Guimaraes cyo ni ikintu yerekanye yuko we muri we yagitanga ari committed kuba yahereza services ikipe ya Newcastle United mu myitozo ye n'umujyi yagiye yitwara mu mikino muri shampiyona yatambutse ubona ko ari urwego rwo hejuru afite ruri outstanding ati rero buri kimwe cyose akora iyo yambaye jezi ya Newcastle United abashaka kugikorera abafana bayaterera nacyo kintu nakifuriza kubona akomeza ariko asoreza nanone ku kindi kintu gikomeye cyane ari na cy'ibinyamakuru byinshi byagiye bicaka ngo aravuga ati what will be ikizaba mu kireke kizabe kuko we can't control the forces that are at play here ati kuko hari imbaraga tutahatiriza gukinira ahangaha wenda bitagikunze rero icyo kintu cyo kuvuga ati kizabe bivugwa ko cyashimangiraga yuko uyu mugabo witwa Eduho we yari afite amakuru yuko bishobora kuzagorana yuko uyu musore w'umunya Brazil Bruno Guimaraes yaza joining ikipe ya Newcastle United ahubwo we ibiganiro bigeze kuri n'ikipe ya Arsenal so amakuru era hari aka kanya ari kuzamuka Talk Sport nayo iri kunganira iravuga ko uyu munya Brazil we nyuma yuko abonye buryo Ediho atandukanye n'ikipe we ku giti cye nawe yatekereje kuvuga ati nyamara nabyihorera nakigendera iyi mikino Newcastle United ifitanye n'ama ekipe agiye atandukanye harimo Everton, Leverkusen, Strasbourg ari nayo mikino 3 basigaje gukina baba ati nampamvu yo kujya kuyikina kandi mbona ko ikipe ya Arsenal hari kandi deal ishobora kuba yakunda mu buryo bwihuse cyane rero bikavuga ko ari nacyo yashingiyeho akora iyo special request ubwo busabe budasanzwe bwo gusaba Newcastle United kuba imuretseho gatoya akaba agumye part cyangwa se ku ruhande rwa bagenzi be Swada kazajoininga nyuma ariko wenda ari uko yamaze kumenya umwanzuro wo kumenya ese ibya Arsenal byapfuye so ku bya Arsenal rero aka kanya byo ukuntu bihari update hari Arsenal yo yamaze kumvikana n'umukinnyi ku giti cye ibyo bamutangaho byose umushara igihe yasinya mu ikipe ya Arsenal contract longevity yasinye imyaka ingahe ibyo byose bivuga ko yamaze kubyumvikana n'uyu musore nkuko umunyamakuru wa l'équipe yo mu Faransa yitwa Hugo Guillemette abitangaza avuga ko personal terms rwose zamaze kuba zirangira yewe aranakotinga avuga ko bamaze no kumvikana yuko bibaye yabasinya amasezerano mugeza 2031 Bruno Guimaraes ibyo rero byose bakavuga bati icyo kiri mu byatumye uyu musore avuga ati nyamara Arsenal byararangiye ahubwo ikanegereze club to club Arsenal muri iki gihe gito nsabye mwe mwakihutisha ibiganiro na Newcastle United aha rero n'uyu munyamakuru wa l'équipe yongeye ashimangirira iyi nkuru avuga ko hari agreement yabayeho iri principle hagati y'amakipe yombi two clubs avuga ko ikipe ya Newcastle United yamaze kwakira ubusabe bw'ikipe ya Arsenal banumvikanye ku nyishyu y'uyu musore ishobora no kuzatangwaho kugira ngo asohoke muri ikipe ajye muri Arsenal ashobora kuzaba angana na miliyoni 77 z'amapound ubundi agahita yerekeza mu ikipe ya Arsenal so ikiri kubitinza rero hari utudetaye duto tujyanye n'utu bonuses tutarumvikanwaho ari natwo bari gusetoringa kugira ngo iyi deal ibe yacamo twagiye tubona akenshi iyo transfer kuba hari initial payment amafaranga ya nyayo yishyurwa byako kanya Mbumbe akaba yava mu ikipe imwe akajya mu yindi anayi payment ivugwa miliyoni 77 z'amapound ariko hari some final details zigomba gushyirwamo zizana no to add-ons esa hageze agatwara igikombe hari miliyoni 10 mwaduha ahageze agaperforming wenda akagira imibari yini agakina imikino yini hari amafaranga yandi mutugomba ayo ma add-ons niyo usanga agenda tumbagira ugasanga tuvuyemo nka miliyoni 20 cyangwa se 15 add-ons byakugura kubona zarenze miliyoni 20 rero izo ngizo nizo Newcastle United igiri kunegosia n'ikipe ya Arsenal kugira ngo nazo ziyongere kuri izi miliyoni 77 z'amapound yo nka initial payment kugira ngo uyu musore ahite yiyongera kuri Anton Gordon wagiye muri Barcelona hakiyongeraho Sandro Tonali wagiye muri Tottenham Hotspur Bruno Guimaraes nawe agahita ajya muri uwo mucyo wakinnyi basohoka muri Newcastle United
ubwo umusaruro mbumbe y'amafaranga yabikuye muri abo bakinnyi batatu ukavuga ko zaba ari miliyoni zirenga 250 z'amapawundi izo zafasha ikipe kwiyubaka. Ibyo ari nabyo Eddie ho yashingiye avuga ati ntago nakubaka ikipe muri kurekura beza twari dufite ati rero mu mureka agende. So uyu wari no mu kapiteni bo y'ikipe wari mu bayobozi Newcastle United yari yagerageje gutsimbura kugira ngo itamurekura, irabona ko ibintu byavuye out of one no nyuma yuko Eddie abasabye kuba batandukana nabo, rero ngo na Bruno Guimaraes biragorana kuba bamugumana. So kuri Arsenal yo ibyiza nuko ni deal ivanzira undi baga focusinga ku yindi myanya irimo wing, cyane ko bari wite bashyira full focus kuri dossier ya Vini. Nubwo Vini yamaze gutangaza ko gahunda afite ari yo kujya mu myitozo ya Real Madrid, akaba naho bazakomereza ibiganiro byo kongera amasezerano muri ikipe, we umutima uri Madrid uri Valdebebas mu Madridista, nta gahunda afite yo kuva muri ikipe na Madrid ikaba yifuza kumugumana, ariko Arsenal bizi ko nyine ibyo Vini ari gusaba Madrid bishobora kuzagorana ko Madrid yayimuha. Aravuga ati bya Bruno Guimaraes turasaba ko biva mu nzira duhite tujya sasa kuri deal ya Vinicius Junior, turebe ese byakunda ko tumuzana muri uyu mujyi wirondire by'umwihariko muri amajyaruguru, twamuzana muri Premier League akadufasha, kuko Arteta yavuze ko gahunda nyuma yo kuba batwaye igikombe ari ukumaintaininga the standards, kuguma kuri rwego bagakomeza bagakonkera umupira w'Abongereza na Champions League Burayi bagakomeza bagahangana. So rero muri Arsenal akaba ari update yari hari by'umwihariko kuri uyu musore w'umuhanga cyane Bruno Guimaraes. I Newcastle rero nyisohokamo mu gihe bategereje umutozo witwa Matthias Gisel uvuye mu ikipe ya Al Ahly yo muri Saudi Pro League. Shampiyona yifitwe n'ubundi n'abafite ikipe ya Newcastle United mu biganza, biravuga ko hashobora kuba amakano ko gutungurana umunya-Algeria Riyad Mahrez waciye muri Manchester City nawe agahita joining ikipe ya Newcastle United akazana n'uyu mutozo witwa Matthias Gisel. Ni ibinyamakuru bikomeye cyane byo mu Bwongereza yakomeje kugenda bigarukaho, ariko umugabo wo kuri Top Sport witwa Steve akaba wabigarutseho cyane avuga ati nyamara byashoboka abantu batungurwa, ati mureke dukomeze dutegereze turebe ese byakunda, ariko bijyana n'imyaka y'uyu mupapa Riyad Mahrez byahembwa muri Al Ahly muri bano barabo kuvuga ati Newcastle United bimuha nubwo wenda ikipe ari yabo n'ubundi ari abanya Saudi Arabia PIF Public Investment Fund, ati katazategereze turebe. Ubwo rero akaba ari akantu gato kaka update nako bankandagiye, ariko ibi nta garanti mbi hari rwose, ubwo nanjye ngerageje gushyiraho akanje by'umwihariko kubona Riyad Mahrez agaruka muri Premier League, akaba ari umukino we w'umuhanga cyane kabisa nawe utoroshye. Hanyuma mu zindi update nsoza mutoza wa Tottenham Hotspur, makipe afite abakinnyi beza ndababuriye muhungishe mpera hano i Kigali Rayon Sport kuri L3 hungisha no gutebya nagaciyemo. Umutoza Roberto De Zerbi mu kiganiro n'itangazamakuru yamaze gutangaza ko atarasoza isoko ry'igwa n'igurisha ry'abakinnyi, aracyasinyisha nyuma yo kwinjizamo Matheus Fernandes amupapuye Man U, bakinjizamo Sandro Tonali bamupapuye Man Arsenal, ndetse na Liverpool yamwifuzaga yewe na Man City yari yakandiyeho, bagasinyisha Andrew Robertson avuye muri Liverpool nk'umu free agent na Marcos Senesi. Ikipe ngo ntirashirayo. Savinho baracyari mu biganiro ava muri Manchester City biritezwe. Rashford nabo baracyari kumutekereza, ariko nibiraba officially ngo bitangazwe nyine wenda tubona iyo move ya Tottenham, ariko bivuga ko ari gutekerezwaho. Uretse nawe rero biravuga ko hari n'abandi benshi niyo gushora arenga miliyoni 250 z'amapaundi. Tottenham iracyari ku isoko, iracyari gutekereza abandi benshi. Mutoza Roberto Zervi yavuze ati ndatekereza ko wenda nka 2 cyangwa se 3 eka dutegereze turebe ati wone wo wari wabakinnyi wenda dushobora kuza kongera kwinjizamo, kuko turi bukore bomba transfer. Iri jambo rya bomba ni Igitaliyani mu Cyongereza gisobanuye ikintu nk'icya bombe cyo kuvuga ati transfer turi bukore nizo guturitsa, nizo gukora ibintu birenze ubwenge bw'abana. Ati rero turacyategereje abandi bakinnyi dushobora gutegereza bari buze bakurikira abandi benshi twamaze kuba basinyisha. Ubwo akaba Tottenham iri kwibaka mu buryo budasanzwe nyuma kugira seze ebyiri zikurikiranya mbi, basoreza ku mwanya wa 17 seze ebyiri zikurikiranya. Ngo uyu mwaka icyo kintu kigomba kuba amateka, kigomba kuba ikintu abakunzi ba Tottenham bagomba kwibagirwa, nyuma y'uko umupapa wafashije kurokoka inshingano yari yazaniwe akazikora, bamwemereye kumuha support yose ishoboka birimo kumwakira ikipe nziza. Roberto De Zerbi n'umutoza mwiza yarabitweretse, ari mu ikipe ya Brighton and Hove Albion, ajya no muri Marseille arabikora. Abonye batangiye kuzamo ibintu byo kumuvangira ba Pablo Longoria, aravuga ati mugumane ikipe ya Nyakavuyo eka mbivemo, arigendera. Burera akafite ikipe ya Tottenham, akaba ari kurana no kuvuga ati eka ndebe ko nayifasha ikaba yaba ikipe ikomeye. So baada naringarutse kuri Marcos Senesi waje muri Tottenham Hotspur, bibutsa ko yari yavuye mu ikipe ya Bournemouth umunya Argentine.
agakipe ka Bournemouth kamaze kubona umusimbura we uri buze kuza kumusimbura umusore w'umuhanga wakinaga muri Benfica yifujwe n'amakipe akomeye ariko bikarangiye ahisemo ikipe ya Bournemouth ikayimutanze $25 z'amapaundi amakipe yo mu Bwongereza ubona ko afite amafaranga pe $25 z'amapaundi si amafaranga make harimo n'andi maodern aziyongeraho bakamaze kumvikana Benfica ku musore twa Antonio Silva ugiye kuza agahita asinyira iyi kipe ubwo akaza ahita akora n'umutoza mushya nyine Marco Rose nyuma y'uko umutoza wabo nabo bamaze kubatandukana yekiza mu kipe ya Liverpool Andoni Iraola aka gasore impamvu nkagarutseho nuko ari umwe mu badefenseri beza bagomba kuzashyirwaho ijisho muri Premier League kuko sofa amaze gukina ikipe y'igihugu ya Portugal nkuru imikino 20 kuko ambere yawukinnye muri 2022 Antonio Silva akabaje mu ikipe rero ya Bournemouth muzamukire yiyo ijisho ikipe nziza amaze kutwereka ko cyitwa scouting iri top iri ku rwego rwo hejuru cyane yabitweretse izana Badin Huijsen umugurishije muri Madrid izana Ila Zabani mugurisha muri Paris Saint-Germain izana Milos Kerkez mugurisha muri Liverpool ndi kuvuga mu bwugarizi gusa hagati mu kibuga hari tara nyinshi Alex Scott ushakwa na Manchester United ubwo bikwereka ko nyine ikipe kujyanye na scouting bari top ubwo rero akaba indi mpano binjije mu Bwongereza nziza yaprovinze ko yabatangiye guhamagara mu ikipe y'igihugu ya Portugal kuri iyo mikino 20 amaze gukina ariko akaba atarashininga so Premier League no rwego rwiza under Marco Rose nawe uvuye mu ikipe ya Lens mutoza mwiza wa challenges Paris Saint-Germain muri saison itambutse akabaje ubwo nawe ni umuntu wo kwitaho mu buryo budasanzwe cyane ko uyu myugariro wamusinyishije nyuma yuko Luka Vuskovic wo muri Tottenham abonye ko iri kubayenda cyane bigihitamo gusa nk'abamwihorera nabo akashobora kuzerekeza mu ikipe ya Brighton and Hove Albion ubwo n'indi sura nshya indi siding nshya yinjiye muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza izaba rwaza umutwe medical ngo yamaze kubukingwa araza kuyikora soon ngo nanyuma ndi busorezo rero ni umusore wa Rio Ferdinand myugariro legend ikipe ya Manchester United agasore ke kitwa Tate kamaze kuba gasinya amasezerano yako ari professional mu ikipe ya Brighton and Hove Albion muri Premier League saison itaha murabona umuhungu wa Rio Ferdinand Brighton nayo kuri scouting iteye ubwoba ubwo rero uyu muhungu ngagiye gutera ikirenge mu cya papa we ndetse na mukuru we witwa Lorenzo nawe wabikoze umwaka ushize ariko Utete we akabikoza akiri muto ku myaka 17 akaba nawe myugariro nka papa we nawe akina mutima wa defense saison itaha rero twaza tuzamubona by'umwihariko muri ikipe ya Brighton and Hove Albion nundi yararimo ariko ari muba under ages yabo kose zishize yakinye mu myaka 18 akaba ni ikipe agize muri 2024 yari kugenda zamuka gake gake rero ngubu Brighton kayamuhembye amasezerano yo kumuzamura mu ikipe nkuru by the way Rio Ferdinand afite abahungu bari gukina umupira w'amaguru bitandukanye n'abandi ba legends ba Manchester United cyangwa se abandi ba equipe kuko hari uyu witwa Tate waje muri Brighton and Hove Albion afite imyaka 17 w'umyugariro hakajyaho undi witwa Lorenzo nawe w'umukinnyi hakaza n'undi w'umuzamu witwa undi w'umuzamu nawe w'umuhanga cyane umusore wa Rio Ferdinand nahoze mbona nawe mu minsi itambutse wari kuzamuka neza cyane nawe mu ikipe ariko ya Brighton mu makipe mato ya Brighton wari ko ari nayo abahungu ba Rio Ferdinand bose bari gusa nk'abazamukiramo nawe kakahanga ariko kakazamu gateye bwo banako abahungu be batatu bose bari kwitwara neza by'umwihariko muri ikipe ya Brighton bivuga ko nawe ari igihe mu minsi iri imbere ashobora kuzazamurwa mu ikipe nkuru akari rero amarangamutima ya Rio Ferdinand nawe aje kubicisha ku mbuga nkoranyambaga zavuga ati proud moment with the family my boy Tate Ferdinand for signing his first pro contract with the Brighton and Hove Albion keep up the hard work ati nishema ku muryango nyene ku muhungu wacu cyane umuhungu wanjye Tate Ferdinand asinye ikipe ya Brighton mu buryo buri pro cyangwa se mu buryo bw'umukinnyi w'umunyamwuga atkomeza zamuke kandi ushyiremo imbaraga umusore muremure abo imyaka 17 ari kurebye nka taye afite asumba se Rio Ferdinand ubwo rero azajya agenda bacangamo amwe mu mayeri yaho byagiye bimunanira kugira ngo baze bakomerezeho akaba ari umusore rero wa Rio Ferdinand nawe wazamukaga ubwo ngibyo rero ngizo update nayo ngufite muri iminota yazari kuzamuka ariko of course headline cyangwa se ingingo nkuru ikaba ari ibya Bruno Guimaraes muri Arsenal birakunda ryari dutegereze turebere cyari Kigali Sport cyane cyari Fredizo uretse gakomeza abandi ndire hasta la vista ciao